Sa ito na alas 4:49 na sa hapon, no? So proceed na kita sa ikaduhang pagambahon ni Agustin, kagrupang Agustin Brendia sang barangay Victorias Dumangas. Ang iyang pagambahon ang Love Me Now and Forever. Okay, palakpakan naton mga kagrupo, mga ka-short. Okay, Joven Sibilya District is still watching our Facebook Live. Salamat kid Christian Ilagan. Then si Rodney Tan Dunlao, no? Okay na, once again, palakpakan naton si kagrupong Agustin Brendia. Okay ba hindi pa rin Manex kita kon. Okay, ang Love Me Now and Forever. Wala ka akong makaumpisa sang ako ng banon. Ang akon nga mga kasister and brother da sa amon nga simbahan, balaan ko nga sila ay way ka pamati, kahit busy man sila. Pero tamyawan ko man yapon sila. Sa replace ato nga Facebook Live, pwede sila katanaw. Sa Facebook nila matanaw. Tanaw lang ka muda. Pero mamati ka mo ha. Love me now and forever. Let me know how much I care. Let your heart find its frame. Love me now and forever. Hold my hand when you came. I'll be yours, you'll still be mine. Can you love me, my darling? Love me now and forever. When you leave me, my love, my heart will go with you. Please come back, I'll be waiting. Oh, my love, be true. Love me now and forever. Let me know how much I care. Can you love me, my darling? Love me now and forever. When you leave me, my love, my heart will go with you. Please come back, I'll be waiting. Oh, my love, be true. Love me now and forever. Let me know how much I care. Let your heart find its way. Love me now and forever. Thank you sa mga nagaparamati, uyang itong ilang tiyempo sa sining istasyon sang amon harana. Salamat, madamo. Short FM. Okay, salamat gid kagrupong Agustin Brendia sang barangay Victorias Dumangas ang Love Me Now and Forever. Sa manangin mo nato basta nagagugma-gugma ka mo, ang pagigugma nyo ini lamang sa isa lang ka bulan, no? Isa lang ka tuig, kundi nga siyempre dapat forever.